Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Это уже обычай, традиция. Я бы сказал, ритуал. Мындай тәмлегенә завтрак әзерләдем. Шуты матур күренмәй камерага, был күкәй колбаса менән, кофе. Альберттың порциясын карагыз, потому что ул НПП. Нисек Альберт тәмлеме, юкмы? Так себе. Менә башар күрәтем, менә так себе, вот тебе шалбан. Кара һин, как ты не боишься говорить такие слова вообще, а? Я дома. Азалия нисек һиңе? Ну, пойдет кушать можно. Ну, кара һин, блин, бессовестныйдар карагыз, ниме тидер вообще? Башка әзерләмәйм мин һезгә бер нәмә әле. Нисектем всё. Ну, что там кукай? Кетчуп ман. Еще чеснок ман. Беги, папа. Беги, папа, беги. Дай мне тоже чеснок. Химатов кара. У тебя Олимпиада? Ой, я тут это масло намазала. У тебя теперь намазала. Ведь кирка-то. Короче, достар, мен кеттім, біләхімі қайда. Кеттім бассейнға. Бассейн келген бұнда. Күтіп тұралар мені. Сомысыз! Бұлар, міней. Әсеймен Зәкияға здоровый образ жизни ведут. И мына менеле подсаживайтталар на свой здоровый образ жизни. Шархы нисек кисе йөріп кайтты. Әйбәт матур икән. Тукта, төшерәйм әле. Ату Зәкияға кешеләр һорайдар. Әсейме атайыңды ташлап кайтып киттеңме әле? Алар нисек кайтып киттеләр һоң дип. Без озын яхшы машина белән такси килеп алып китте безне. Кев заказ итеп алып, безне йорт алына кертеп студент булып чык ул кеше студент булып чыгы. Матур итеп китеп. Мына шулай достар. Так что кайгырмагыз. Әсейме атай имен-хау таксила кайтып киткәндәр. Без просто концертты карап үтмәй кайтып киттек. Ату инде һезнең өчен кайгырдылар Зәкия. Нимә эшләп ташлап кайтып китте һин аларны? Алар кайда дип. Без егетләр, кызлар кебек бит әле йөгереп торабыз. Без спорт түгелбез. Алар бит әби бабай түгел. Безгә караганда шустрыйрактар, evet. Һин әсей подсвет киенмәгән. Машинаң кызыл, яшел куртка. Был больше машинаң миңа подходит. Достар, бына не, бында Иглинола бар бассейн. Бер түгел даже ике. Бына карагыз. Бунысы менә дельфин дип атала. Ошондай зур бассейн. Кстати, беләсезме, хактары осыз, городтагы һәммәк түгел. И бассейн зур. Әгәр дә миңа рөхсәт итәләр төшерергә бассейнда, мин һезгә обязательно бассейндың исен күрһәтәм төшереп. Әсәй менән мына Зәкияга, алар көн дә почти йөриләр бассейнга ва Зәкияга. Көне атнасына 2 мәртәбә. Алдайым, алдашам дигән булманы. Атнасына 2 Алдашам бирмәйдәр. Алдагына 2 мәртәбә йөриләр. Шуга да яшь күренәләр. Елелен юлда иргә кирәк, дилен юлыннан, дилен белән Короче, бана достар, ушай келең. Даже бар күгеләре сәлем. Бар, короче, мужская раздевалка, һәм женская раздевалка. Асей? Нам. Ялаңас бисәләр юкмы? Бана достар, бассейндә раздевалка, әллә күпме банда шкафчыктар бар, туалеты. Бана туалетная комната бар. Күзгү бар, бында душы бар. Короче, достар, бана ушунда биз юынабыз. И инип китәбез бассейнга. Карагыз, достар, немендей зур, матур бассейн. Самый главный, достар, бында таза. И еще белән усу. Бында, короче, бер взрослые билеты, вот мына миңа, допустим, 150 суммашы или 130 суммашы. Вообще осур гына. А пенсионерларга вообще до 100 рублей, не то 80 рублей тора. Представляете ме? Так что бында рахатланып килеп йөгергә була. Все киләм. Сагат 1 тулып киләбез. Бер кеше калманы. Вообще, даже пенсионерлар уже кайтышып беттеләр. Мин генә бердәм торып калдым. Вообще, свободно рахатланып бында йөгергә була. Но оказывается, бында бар икән ограничение из-за коронавируса. Короче, сагат 9-дан бер поток инә. Шуңа сагат 11-дан. И дальше шла через 2 часа каждый, короче. И шуңа идәндәрдә обрабатывать итеп юып салалар икән. Ошолай. Короче, достар, без менә сыктык бассейндан. Әсәйләр менән. Исәнлек дип бер нигә сумка исән тутырып. Шул кадәрем арынык. Ой, Аллакаем, хәлдән тайдык.
Бұл қадарым одақ ергенім yok әлі мен. Bir saat тоқтатмай, бұл екеу мені егдірді. Кім еуді бұл айтып басылады? Зәке ғай еуді. Қарағын әлі қалайды басылады еу қоғандар. Офулеу. Алып, үйіңе алып барабыз, бассейнге алып барабыз, үйіңе алып қайтабыз. Не сағат жарым вақытың хаулық үшін. Жалко міне, конечно. Жүттеген нотация оқиған. Оқытысы кеше бетін, оқытысы кеше. Көне түні ақыл ұраталар. Звонниктер өтелер, келіптер өтелер. Оқытысылардың өштері шолай. Кімге береге білмейміз, оқалды қойетерге білмейміз. Ақылдары көп, қойдайтерге білмейдер. Керек болға есісті әсенің аккаунтын қалдырап. Кімге ақыл керек, ол кімге ұрата. Звонит деген. Бетіп, язылы қыздар звонит деген. Бүт оны оқалды бері. Бира. Менге қаман өрөті, мен 70-демін, менге қаман өрөті. Короче, достар, мен как всегда өзімдің яратқан кухнямда әзірлеп жүріп ужин. Ужинға болсақ біздің салатик из редисок и из помидорчиков. И из кукейчиков. Редисканы уже ортаға ғана бөлем да, и все. Короче, достар, вы представляете ме? Кесе әйткені бетінде тауышып бітіп келеді, пәві. Омикронмен ауырғандан соң. Оказывается, вообще, меня нық көп сообщение келді. 2% кіші ауырғандан соң омикрон, яки коронавирус, бөтәһіне почти юғалтқандар тауыштарын. Представляете ме? Вообще капец өте. Ужас. Тауышы тұрып қалған өте. Это же ужасно. Представляете ме? Мен блог апарам тауышы. Мен тоже не представляю. Армас мекен қолын, талмас мекен қолын, ешкектерді яңғыр ешкенді. Еще сейзап айтып қоям. Қараңыз достар, немеде лайфхак. Мына мен қайдан храню өзімдің сейімде. Мына осындай деген аквафорский фильтр бар да енді. Мына шу, короче, иткіргеніне фильтрін таштағанда уже меня башқа керекмей, яңыны хатып алдым. И мына шуның хауытына толтырып қойдым. Сей! Мына, орағыз, носигінен ғана шоптыр шай қойыла. Давай қойылын деп, азор етме мені. Қалам еще қарағат япырақтары. Уah, и сей бұла. Дәмілі. Был уже иккенсе аквафорский фильтрдің хауыты. Вообще капец удобный. Бұнда толтырып қойдым. Шәке, ни в коем случае таштамағын ушындай хауыттарды. Вообще, көрәһедіңме? Можно хранить все, что угодно, даже крупы. Мына, раз, шәке толтырдың хауытқа. И алып қойдың. Көрдіңізді менемендей вундеркинд. Или кем? Короче, вундеркинд. Альберт Бешера, люля кебаб на гриле. О-хо-хо. Алябушка. Давай, попробуй. Ничего себе. Вкусный, мясные мороженое. Мясное мороженое. Там нам. А тебе? Вот мне Альберт подарил на День Святого Валентина мясное мороженое. Хотя бы так. А кстати, не на меня. На День Святого Валентина брама подарок. Изги валит күні кисе болды вообще-то. А yok, позавчера. Мен валит түгіл. Изги валит түгіл мен. Мен де валит түгіл. Дурак. Ма, палку свою забери. Что там? Ну-ка. На гриле люля кебаб Альберт пішірген. Қыздарға на ужин. Ай-ай-ай-ай. Мына қарағы достар, мына көпме жыр ағып сыққан. Мына грильда. Уже Альберт алала, сығарала түгеді шқа. Прикиньте, достар. Получается? Пышный получается. ППшный получается. Альберт специально удine алды бұл грильницаны. Шеф-повар Альберттің мына рабочий местігі достар. Бұл сұрақ келіп тұрып. Мына онда қадақтар ятам еще осында шырпы, пласка көпсі, бұл әлеменде бутылка, квас какой-то. И мына аның блюдаға. Шунан хуң достар, мына шапылдатып, бұсырақ сепірәге менен оны жырын ағыдып түшіра. Қайда ағыдып түшірің, Альберт? Не бар специально. Әлеменде бір чешегі бар мына грильдің. Шунда әлеменің яңы футболканы алған хуң? Қай көрден неме ол? Она футболка бар яңы. Қойан алдың аны? Гараждан? Гараждан? Надеюсь,
Меники керек болса. Так, короче, достар, мен яқтым болса, қазір сізге көрсетем немендей болсаға нелер алдым. Төшектер. Мына, немендей төшек алдым. Бұл төшектерді алдым Леруа Мерленден. Вообще прикольненький, қараңыз. Деревенский стиль, вообще красота. Бір дұрды алдым, шунан бұл алдым бір бәлекей коврик. Мына, ошондай. Вообще классный. Короче, бұл мына бәлекей коврикті төшейм ошонда. Осы ковриктарды достар, спокойно можно юрға стиральный машиналар. Вообще, әбеткіне юлалар. Үлкеніп төшейм ошонда. Вау, какая красота! Достар, болса әзір мотор ғана етіп төшектерімді төшеп қойдым бит енді. Мына қарағыз несек мотор. Вообще прикольненький ғана, evet. Разноцветный ғана. Ошондай біздің болса, әлі біздің көрсеткенім бар. Бұны екінші коврик. Анда біздің тапчан ятырға. Менің даже бар пылесос. Шунан соң еніп кетеміз ошондай болсаға. Көптер аты сұрағандар көрсеткен болсаны деп мен әлі біздің көрсеткенім бар. Бұна ошондай біздің болса. Бұнда есте су ағызып қоям да мен сразу есу бачоктан алам енді. И бұнда мына тоже бұл липана ашыланған. Мен төшеп қоям қылды. Мусала, самое главное, нығыдып тирдерге. Кетер енді. Қазір майыңа алып түші. И самое главное, нығыдып савынырға. Мен полиция сақырта, пускай снимут побои, ешіттеңмі? И самое главное, достар, савынғандан хуқыман қойынарға.